салом алейкум халқи мусулмон, бародарон, хоҳарон. мо дар шаҳри Москва, дар Одинцово ду моҳ меша дар карантин рӯз шудем. Не кор, не бор. ҳай зиндагӣ вазбин бифаҳмен. Бекорӣ қаин дар бо Рамазон. Чӣ кор кунем? дар 100 квартир пулӣ меояд, 6 касем раҳим аз квартирамон хобем. Агар ягон илоҷ дошта бошед, кӯмак, интизори кӯмактонем. Ягон дурӯғ чӣ неста инҷа. چیزی هست حق گام میزنیم نه اکل گاز نمیکنه روشن خیلی دو ماه اینجا خوابیم ما در این کوارتیر خیلی چی بگم خیلی این کار نیست محکمه باید پایان فانده مدیسایی است دیگه میدان برامدنی نمیمونن مقصد جای کار نیست یا چی نیست پولی کوارتیر دیگه ما میشه که ما سپایدگی نیستیم سپایدن در کارای مقصد اگر یگان ایلاج داشته باشه یگان سمخر کمک کنیم حیات ما نمیبره انشالله با میشه که با ما نصیب باشه با همون کمک تان پس میگردیم انشالله Маиш, Шакур, Рама, барой хама спасибо всем, кто слышит нас. Мы карантине, кто чем может, помогает, пожалуйста. Спасибо всем. Рама, дорогие братья, сестры.